Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atatu na mirongo ine na karindwi, ubwato bunini bwari buvuye mu nyanja bwageze ku cyambu cya Messina. Abantu bihutiye kujya kureba abagenzi bari babugezemo, ariko hari ikintu kidasanzwe. Abenshi mu bari bari muri ubwo bwato bari bapfuye, abandi bari bafite ibibyimba binini by'umukara ku mubiri. Hari amaraso yavaga mu mazuru no mu matwi. Hari abataratinyukaga no guhaguruka. Mu minsi mike gusa umujyi wose watangiye kuzura imirambo mu byumweru bike. Igihugu cyose cyari cyatwawe n'urupfu. Mu myaka mike yakurikiyeho abantu barenga miliyoni 200 ku isi bari bamaze gupfa. Ariko ibyo ntibyari ubwa mbere ku isi ihuye n'ibyorezo. Kuva umuntu yabaho hari indwara zaje nk'umuyaga mubi zigahitana abantu b'imijyi yose, zigasenya ubwami, zigahindura amateka y'isi. Uyu munsi tugiye gusubira inyuma mu mateka, turebe ibyorezo 10 biteye ubwoba kurusha ibindi isi yigeze kubona. Kandi uko tugenda twegera umwanya wa mbere, niko umubare w'abapfuye ugenda urushaho gutangaza abantu. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Iyi ni Habayeho TV. Icyorezo cya 10 ni Asian flu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1957. Byatangiriye mu Bushinwa. Mu ntangiriro byasaga n'ibicurane bisanzwe, abantu bagatangira kugira umuriro, kubabara umutwe, kubabara amagufwa, guhumeka nabi. Ariko nyuma y'iminsi mike indwara yari yamaze kugera mu bindi bihugu. Kubera indege zari zaratangiye gukoreshwa cyane, virusi yagendaga yihuta kurusha ibihe byabanje. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa abantu bari hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 4 bari bamaze gupfa. Abenshi bahambwaga vuba cyane kubera umubare munini w'abapfaga buri munsi. Icyorezo cya 9 ni kolera. Tekereza kunywa ikirahure cy'amazi, ariko ayo mazi ari mu rupfu. Niko kolera yakoraga. Yatangiriye mu gihugu cy'Ubuhinde. Yanduraga binyuze mu mazi n'ibiribwa byanduye. Umuntu yanduraga mu gitondo, nimugoroba akaba ari mu marembera. Yafatwaga n'impiswi zikabije, kuruka, umubiri ugatakaza amazi menshi. Hari abantu bapfaga mu masaha make gusa. Kubera ubwinshi bw'imirambo, mu mijyi imwe n'imwe bakoreshaga amagare yihariye yo kuyitwaramo buri gitondo. Miliyoni nyinshi zarapfuye. Icyorezo cya COVID-8 ni COVID-19. Mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, abaganga batangiye kubona abantu bafite ikibazo gikomeye cyo guhumeka. Ntibari bazi cyari cyo. Mu mezi make gusa isi yose yari yamaze gufungwa. Indege zarahagaze, amashuri arafungwa, abantu batangira kwambara maske. Abantu benshi bapfiraga mu bitaro badafite n'umwe mu muryango ubari hafi. Mu bihugu bimwe na bimwe imodoka za gisirikare zatwaraga imirambo buri munsi kubera ubwinshi bwayo. Abarenga miliyoni 20 barapfuye. Icyorezo cya 7 ni HIV. Sida ntago cyica mu minsi mike. Cyicaga buhoro buhoro, virusi yinjira mu mubiri ikangiza abasirikare mu mubiri. Hari abantu bamaranaga ubu bwande imyaka myinshi batazi ko bayifite. Nyuma ubudahangarwa bw'umubiri bugacika intege. Indwara zisanzwe zigahinduka urupfu. Kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana 1980 kugeza ubu, abantu barenga miliyoni 40 bamaze guhitanwa nayo. Icyorezo cya 6, Plague of Justinian. Mu kinyejana cya 6 mu bwami bwa Byzantine, abantu batangiye kugira ibibyimba mu ijosi no mu kwaha. Umuriro ukazamuka cyane, nyuma y'iminsi mike urupfu rugatangira. I Constantinople, ubu ni Istanbul, bivuga ko hari iminsi hapfaga abantu 10,000 ku munsi. Imirambo yabaye myinshi ku buryo babuze aho kuyishyingura, batangira kwirunda mu byobo binini. Icyorezo cya 5 ni Antonine Plague. Ingabo z'Abaroma zagarukaga ku rugamba zitahanye umwanzi utagaragara. Indwara, abantu batangiye kuzura ibisebe mu mubiri wose. Umuriro mwinshi, kuruka amaraso, abantu benshi bapfaga mu byumweru bike. Miliyoni nyinshi zahise zipfa. Ingoma y'Abaroma ntiyigeze kongera gukomera nk'uko yari imeze imbere y'icyo gihe. Icyorezo cya 4, Smallpox. Iki cyorezo cyateye ubwoba abantu imyaka ibihumbi. Cyatangiraga nk'umuriro, nyuma umubiri ukuzura utubyimba twuzuye umubiri, tugaturika, tugasiga inkovu ubuzima bwose. Abenshi bapfaga bababara cyane. Abacitse ku icumu bagasigara bafite amasura yahindutse burundu. Cyahitanye abantu babarirwa muri miliyoni amagana. Icyorezo cya 3 ni Third Plague Pandemic. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 855 mu Bushinwa, imbeba zari zitwaye udukoko twanduzaga plague. Ubwato bw'ubucuruzi bwajyanye iyo ndwara mu migabane yose. Imijyi myinshi yatangiye kuzura amabendera y'umukara ku mazu y'abarwayi. Iryo bendera ryaburiraga abantu bibabwira ko aho hantu hari urupfu. Icyorezo cya 2 ni Spanish flu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1918, intambara ya mbere y'isi yari irangiye. Abantu batekerezaga ko ibihe bibi birangiye. Ntibari bazi ko urupfu nyarwo rwari rugiye gutangira. Mu mezi make gusa abantu bari hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 100 barapfuye. Abantu baryamaga ari bazima nimugoroba, mu gitondo ugasanga bapfuye.
Impfa zabaye nke. Mu bihugu byinshi hacukurwaga ibyobo binini rusange. Icyorezo cya mbere, Black Death. Iki nicyo cyorezo giteye ubwoba kurusha ibindi byose. Cyatangiriye muri Aziya, cyajyanwaga n'imbeba n'udukoko twabaga tuziriho, cyageze mu Burayi mu mwaka w'1347. Umuntu wanduraga hashiraga iminsi 3 cyangwa 4 gusa akagira ibibyimba by'umukara, amaraso akava mu mubiri, umubiri ugatangira kubura akiri muzima. Nyuma gato urupfu rwahitaga rubaho. Mu myaka 6 gusa abantu bari hagati ya 1,075,000 na 1,200,000 barapfuye. Mu mijyi imwe n'imwe 1/2 cy'abaturage cyarashize. Abapfuye baburaga babahamba. Imirambo yarundwaga mu byobo binini rusange. Hari n'abantu baryamanaga n'imirambo y'ababo iminsi myinshi kubera kubura uyishyingura. Ibyorezo byishe abami, byishe abasirikare, byishe abakene n'abakene. Byatumye imijyi ikomeye ihinduka ubutayu. Ariko byanatumye abantu bamenya agaciro k'ubuvuzi, isuku n'ubushakashatsi. Kandi n'uyu munsi abahanga bavuga ko icyorezo gikurikira gishobora kuvuka igihe cyari cyo cyose. Ikibazo si ukumenya niba kizaza, ahubwo ni ukumenya igihe kizazira. Mu mateka y'isi nta ntambara yigeze yica abantu benshi nk'ibyorezo. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Iyi yari Habayeho TV. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.